Menta perlongan wara HP ke kubur. Sashi Sien Khyrwit ke Hou-thi ke airport Bahedu jumpa Isreal. Tongan isngap. Pentip kilena Hou-thi bagi siat artillery ki ballistic missile. Haben Gurion airport hakamit sisjan. Ka IDF Israeli Defense Force ke Ongba. Ka Air Defense Unit jongka. Kayo ban khanglat yu ballistic missile ba siat ha Israel. Sawa ka seren saudong ka Israel hadin ke jing siat missile. Pelong yi ki brio bikin wat jagari. Kani gadi ke Sien ke baar baga Hou-thi. Ka hiatma ya ke Ben Gurion airport hapok nyosngi. Bat kadi ke Sien ke balai ha ke Bnai. Siat missile ki Hou-thi ya ke Ben Gurion airport ha ka khat sautrik me. Pelong yi ki airlines ke perthei bagi hap ban sange. Ha ka sautrik me. Terror missile Hou-thi ya ke perimeter jong ka main terminal living ha Ben Gurion airport. Du ki pajba ya kali kawan namar sange pentrikam ya ki aeroplane ke daw. Basiat missile ke Hou-thi ha ke tiga airport. Ka Israeli army ka Ongba. Kadai ke jingsiat missile ka Baningkong airport. Naru basdang ka Thma Gaza. Ka Israel kaladap jubab ya kani daga target ya ki Hou-thi. Ha ka Red Sea province of Hodeida jong ka Yemen. Ki lena Hou-thi babiting ka Iran ki Ongban rutili ki strike Khyrwit ya ka Hodeida port. Yap uway men saulay pisangun. Ki lena Hou-thi kala target ya ka Israel. Naru basdang ka Thma Gaza ha ka nyutrik Oktober arajar apulay. Ka Israel ka Ong bakalayo ban khanglat daga basiat ya ki bubun ki missile. Basiat daga kanhu lena Yemen. Khubli shibun story tala London Work Daily Post.